Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Ki Khubor na kimat tungnya phai shi Khubor na ka Jylla. Ka Meghalaya State Pollution Control Board kala penlong ya ka workshop halo ka phang online continuous emission effluent monitoring system na ka bentak air polluting industries. Kini ka workshop ka long ban yakran halo kumno ban penduna no ya ka jing penmi air jabo na ki karkhana do bilan coke oven units but ki ferroy alloy units. Hakani kesngi kemasan potli ki karkhana do bilat ferroy alloy bagi karkhana coke kilawan banyak shimbenta hakani ke workshop na Kylleng ki jaka jang khasi giant hills. Urang ba ubletip kerteng ke ubron li paryong sanpun rius nam karta ubana ka shnong ti saw ka bha apo miriau steamship west khasi hills district ulajar nga na layeng na do kalai potrik ujembang ana jar phosau. Ki pulet kala thu bolami na layeng banlet shalau mai hendreu klampoi satya shalau mai. Sangu ki kena skul kelamen saujur hadir mengakali bagi syong kelalit bantenra ya weu ding kse bat ke kelak hongpong hasurok. Kini kelajah hakapor bagi dangwan pai na skul banlet shalayeng. Kini kejingja kelajah tangkat tukan nipor hadir ba kelatam ya ke shnong mukla sok syiri ya kini kakali lanya du kena ubadang kat prasnam karta. Kini ki kena skul jaka mukla Senrat Higher Secondary School bat berok sangut kimut banlet syakashnong merjai. Palat hendra potli ki dor bashnong ki biran hapok ka Jylliew chong ka sor Shillong kila ajing kershan ya ke jing bu thong da ka sor ka Jylla bani kun thama persha yu drop da ka pen khabyang ya ki village defense party ki ban yarap ki bor pulit ban kem mi kisnar khai ba ki nong di drop hakishnong ki thau uba polling do ubulong menteri chong ka sor ka Jylla ubakmi ya ka tana social welfare hakijing kran bekila Pyrthei Khubor hadim balawai ke Jylliew ulong bakni ka sinjam kan sedang shua na nong ba Shillong bat ya ka baon sebeteng pat sacha ki wegi district chong ka Jylla ulai thuru ba ka Jylliew klarai ba ki MLA ber ki MDC chong ka Jylla barok ku wegi sedang no ban pentelun hi kamram bala benshan kana ban penlong ya ka dream project ka bajam. Keseng Voice of the People Party kala pelong ya ke Jylliew ai khuble ya ki pat ba lor ke jingjop chong ka keseng ha ke election MP Lok Sabha ka badang syudam. Kini ke Jylliew dalong hasmit bagi pat ba kilawan poi de ki hajar ngut banyalek kemen lor ke jingjop jong kertong chong ka keseng Dr. Ricky AJ Singkon. Mentapat tuminya phai ki Khubor na kari. Ke Congress Working Committee kala shim ya karai benthong ya Rahul Gandhi kumunong ilam jang kalyang persha ha ke jing dor bar ba kari. Hendri Rahul Gandhi umpat jubab syab committee la utre NM ban shim ya kani kakam berulapan por naki bu un perkhat shwa. Rahul umpat la ban rai la un design no na Wayanad ni na rai Bareli constituency hendri ya kani ru ulong bu un shim rai shwa ka khat nyaw zrek Jylliew. Vice President ke Seychelles Ahmed Afif ulawan poi hanang ba Delhi banwan sakilang hagasngi bo Narendra Modi un bam smai komu menteri rang ba do kari kiwi pat kinong yalam jong kiri ki belawan poi hanang ba Delhi ki kenthop yu President ke Maldives Mohammed Muizu ke menteri rang ba do jong ke Bangladesh ke Sheikh Hasina bat kiwi pat kinong yalam. Kidan palat nyo potli ki yeng ki belasya thang Hajirabam district jong ke Manipur ke sorka kelapin banan laga curfew haga ke district bat kat tu kat ni ki benta jong ke Tamenglong district lapa dik shipai komando bentem ni ke jing kenat kadau ke jing kenat kedai namar ke jing syap penyap jong wei urang ba hakamit sngi palai hakiriu king atiar lakin no bagi de ki kenhun king atiar ki bathang ki yeng ke sam jong ki brio ke sorka kala aja kasa shipor ya kumba ars pangut ki brio ki bedai na kajai benriu metai CEO jong ke Tesla bat ke SpaceX Elon Musk ul ai khuble yu menteri rang bado ke India Narendra Modi namar bola syajit biang ku menteri rang bado ha ke sien ke balai Chairman ke Enadu Group of Companies Uramo Jirau ula klat no ha ke step jong ke sien sajan Uramo Jirau udeu nong seng ya kakot Khubor Telugu kebelas lambha ha Enadu unang seng jong ka ETV Group of Channel bat ka Ramoji Film City ula klat no ha kerta ke prabu prasnem kila Pyrthei Khubor kila penpau ke jing sngodo ke bakrau ula ke jing klat no jong Uramo Jirau ke sorkar ke lek buram ya ke medyap jong u shwaban pendap yak badan kam mentapat tungnya phashi Khubor na Kylleng ke Pyrthei
Kisipai jong ke Israel kelayo benpelat ya sangut kinong Israel ke besyak rabor haki Hamas naruk kah nyotre kurisau araja pulai. Ke Israel kelayo benseyeki neki arli ki jaka kiba klalit ban kenra. Kisipai kilo ong bekidon hapedeng kamet basyat baklan bat lapen kitno eki Shasheba Tel Hashomer Medical Center ban examen. Kementeri Rang Bakdo ke Italy ke Georgia Meloni kendai karong ser hakene ke election president jang ke European Commission. Ke Italy kalak ban pha hado nyopu arngut kinong mi khmat jang ka syakayeng dorbar ke bah news paat phongut jang ke European Parliament. Kementeri Rang Bakdo jang ke Denmark Kemet Frederiksen ke Don Menta Hospital nak kadau ke jimen saw melumala hadin bakasyak syok ha uwe ubreu ha Copenhagen. Kahaban pensengek lut no ya baro ki program jangka ki belabu menta ke sni setjan. Kri bapere-pere kla pendam jur halo kete ke jing syasyo jang Kementeri Rang Bakdo. Ubreu besyok ya kau dan menta ha pedeng jing tok jang ki pulet. Presiden ke France Emmanuel Macron unlit ban pediang burom Presiden Joe Biden hanong ba Paris bat hadin kata kinsyong Jylla haying sa jong Macron banyakran halo bebuan kimat. Biden uladon ha France lakat tu kat nismi menta naduk bawan banishim benta ke jing rakhe ya kelingko propose nem jong ke didi. Kita kilong ki khubor hakimat kimat kublai.